dito ti pinapugton tayo po nga sonata. The song entitled Tapno, di ka maila. Banadero. Tapno di ka maela Banadero kung na natin jay. Okay. Our winner is, of course, Dr. Doctor of Milk tea. Milk tea. Dito, And, po talaga. And Mango shake. Apo, baka no damdam ako. Kasano nga ta? Ituloy. Anyway, congratulations to Kuya Joseph Agtarap. ayan, of Nueva Era. May sakatigiti apo bayaw ko. Kasinsin dyan. Right. Ayan. And dito yung apo ngamin programa ka taawan tikit kita may mabalin amin nga sumali ori dagi ka pamilya mi kitang tayo mo kasano sa ngandag sang kasa ta nabuntog dalata so itikit kita antay talaga DJ first to arrive nga text message isong antabayanan nyo man ang damdam apo ado iti ipatawat tay tateng nga papremyo ayan courtesy of once again Mr. and Mrs. Ron and Marivic Sibangan ng Boston, Massachusetts. We have Agri Component Corporation ito ay Kawayan Saray with Sir Eugene Gabriel apo iti contact person me. So, namasapol po, tanyaman nga di kaman. Iti taltalon. We have the Rotivator, Reaper, Spray, at Planter. Ewan, nagitay Kompleto. high-end apong farm machineries iti programa da po gati farm mechanization. Please get in touch with Sir Eugene Gabriel of Agri Component Corporation. Tagaran ba yan? Barangay Tagaran, Kawayan City. Minanten sa kamu. Tagaran sa atin, tabandatan eh. Wen. Basta asidik di GSIS building. Kaslakas day. A few meters away. Kaslakas day. And of course, iti Pacific Star International Employment Agency nga umpay tanay patayap. Daman ipot iti Covidon. nag-COVID yan at kastamat bawal mo ten. And then ngam, ato ti aplikante apo. So, nagiti agar arapa apong agabrod mo. Apo, please get in touch with Sir Oliver Boraga of Pacific Star. International Employment Agency. Di ba may office sila sa Alicia? Jinti batok ti Sol apo dati opisina data. Kaya kita pangabla pa nga dito mabalong. Kuno na Jet Li Villanueva. Pa-shout out man idol! Oh. Ni inang ko nga gablabay so ni LC Villanueva kastamot kintatang ko nga iso ni Lito Villanueva ken amin nga taga Bintar Quirino. Isabela, agyaman idol sungbat ko tapno di ka mailaw. Nga medyo ka ma-text line kusing tinagan saram. Tabakay sa kati muna. Grabe ni Kyle Corpus, good PM mga idol. Pa-shoutout nga po dito sa SMC Gas Station. Sila Joseph Jolola na nagkakarwash. Jolola ka no? Jolola mo, mga na. Ataman bagay pinakaregalo ken uncle kon Salvador Besa iti kalabasa Aurora Isabela pa-shoutout na po Rain Oniel de la Cruz po. Kana naman na Oniel de la Cruz. Shoutout po dito sa barangay Nagrumbuan Purok 7 idol from Nasukir. Ano? Okay. Nasukir Martinez. Agbakreta ka po. Ti sa bali di pamay kito YouTube jay pabaliktad. Request man idol jay kunkundit. Agyaman ak po idol number 1 fan nyo po sa from Villa Sanchez San Guillermo Isabela. And kung nanamot ni Nelia Charisma sa idol totoo Totoo bang Marcos si Francis Leo Marcos dyan sa Ilocos at kapatid niya ba si board member si BBM at Aimee? Kuna na? Ay, apo, hami amo. But as far as I know, dita YouTube kada Facebook blogs sa mga boy Aimee, di ka mo pudpud di dyan. Kataan na po, they're not related. Di ka mo, narigati agsasaob. Sige lang tibahalan abo nga mangkita. Kuna ni Archie Banan, pabati nga po kami dito sa Dupax del Norte na nakikinig sa inyo, idol, at pabati na rin po ang family, Ganaganag, in Orpiano, in Banan, thanks, idol. Hindi ko nawatan sa dejay. Ganaganag, in Orpiano, in Banan. Kuna naman, kahit siguro da sarili da nga sa odejay. And, Erilyn Baro, hello po idol. Together with Rachel Melchor, hello po mga idol. Happy Sunday po and God bless watching from Dubai. Dubai. Pa-shoutout po idol family Garanto Kabatuan. Madamada nga nakaturog pig sa am katita radyo ko. Mariing damin. Isubay. Watching from Canada. Georgit mo. Tumatawag ka na. Awanan na pa na wantin na yun. Watching from Canada, idol, pa-shoutout man, Darius family, kanahin kami nga, dindingag, tikan tayo, tama kapalagip, ken Miss Medita Pilipinas, mabuhay po!
mga idol. Sir, kablawan na kami mamot ni ibag ko nga ni Jane. Tanakaawit kami mamot laang. Ngan, request man willingly. It's may Bell, iti ko lalabat. Ayan. Adamdam ati kansyon na takapsat Bell. Kat apo, wala pa sarap bumitan. Newanan. Okay, karot, may isang kasunod apong isagot kung ba't natin ko Annabel Seriales de la Cruz. Kadot my sister Regina Seriales. Annabel Seriales lang gayam. And Regina Seriales de la Cruz. Itavilla Beltran Ramon Isabela. Request na tayo ito itarabi. Ito tayo timawag. Ay, Oh. Alawan mamarta kakun no timalak ay uminom ako uray tanal pasko to ubrakon natari patukon jay taltalon alawan mamarta kakun or lang side ka. narwama kong outside di ikulambon oray no bagi mong takukuamon narwama kamat maturog balkon gem uray no bangking pagnakon jakpay amon tiyayan kong alubon di ula amon no apay tukul titengad ko tada nangiwat abaket ko tagay alipay pare tagay kayak pay tamakabibigak pay tagay pangikat ko itiliday takas lamat awanen ser-serbik jay balay tagay alipay pare tagay kayak pay tamakakansyonak pay tagay ibapas ko tumagay tani bakit sermon na diyan sarday Good pinsa. Great ko man anak kang dua. Ay, sige, basta na to. Dua anak ko nga doon nga ni April Joy Ken Zemia Jane Ken amin nga ating wanan nga moray no mamarta kakun nakaturpos madagiti anak kon may salang iti parikut kon taydak ka lang iwat ni bakit kon daytat gapu mamarta ka tay din panagsarsar dengan agputputak madila mo amin ke madila mo isu nga arak lang di katukat mo Yeah. tagay alipay pare tagay kayak pay tamakabibigak pay sigaman sigan tagay pangikat ko itiliday takas lamang awan ser-serbik jay balay tagay alipay pare tagay kayak pay tamakakansyonak pay tagay ipapas ko tumagay tani bakit sermon na riag sarday Aya, though gana the days apo nga kanayong kami nga makakit-kita iti na partek nga sumalasala, di ba mang parparagsak kada kini sa salunan. Awam mutan dagiti nga panawunan. Sapay lang ko matauray no I mean, sapay lang ko matagsuplay kasi nagmayata po di makirin-rin nagsak kada kiti na partek talaga mga lalo no di sala kada jay kasi na iti Paramihan na partak. iti sumarno nga sonata po katsalaan dagiti ay na partek kurana Tag 5 na tanan. Tag 5.
Ako ket PM Sir Grade Kuman, anak ko nga duwa nga ni April. Ito yan na. Sige. Ken Zemaya Jane, Zemaya o Zemia. Ken amin nagdingag dito Banagaw Aurora Sir. Kenny Ante Rose nga madinga malipatan ti kada Domingo nga agdingag Sir. Ken amin nga family Alejo Gako Galato. Ti ng kablao Sir Mary Rose Sir, thank you. Kunada. Thank you po. Iti pa nagdingding iti programa tayo. Hi mga idol, pabati man nila kay Noli Cerveza, iti Lapaz Kabatuan. Ken dagiti kakabsat ko isod kun Daya family. Si Lirena Cerveza din nagkablao. Wow. Idol, igrit ko man family Agayo. Ijay Villaluz, ni Mama Agnes, dua anak ko Ashley, Marian, kan amin nagdingag idol. Pa-request man na Jai si Siwi. Thanks, it's me, Ron T. Kawayan. Nagre-request ti kantam nga eh. Ma-film mo ni Ayat ko. Sige, kantaman. Awan, ang kunga na iyareglo da ita. Ma-film mo Ayat ko ken ka di oming na inga tata. Good PM mga idol, shoutout po di sa barangay Dalig, Galinga, Aurora. Isabela pa-shout. Pa-request po, Binaliwala, Ilocano, may kadwada din Hi po mga idol, pa-shoutout nga po family Magtuto dito sa Old Centro Proper, San Mateo. Isabela from Jaja Faye, Magtuto. Wow. Rahina Lianes is watching from Athens, Greece. June and JM, can you extend my condolence to Madarang? Apo, naparta dito itugtug tagor kata. Sika mo kamay. Okay, kindly extend my condolences to Madarang Girnalda family in Candon City, Ilocos Sur. Antonio Girnalda, may you rest in peace. Thank you kunanan ni Auntie Regina Lianes of Athens, Greece. Kunan naman ni Nelson Niabresa, idol, pagritman, di asawa nga ni Mary Jane Tesoro at yung dalawang anak ko na si Janelle at Jared Niebres, Ijay Pandakaki, Mexico, Pampanga. Salamat mga idol. Kuna na, Pandakaki. Kasi size mo na dahil ito, Pandakaki. Okay, agur ka, adhuo na itinalabsa ang message and I'm sorry, apon humping nga mamaysa-maysa. But, ay, bati medyo lugan. Ano jay? Danom ka no kuna ni bakit, ayan. Ay, tajiti danom na, jenti paginawan. Awan Hi ka. po Tito, pa-shoutout po kami dito sa Magsaysay, Kabatuan na nagsiswimming. Wow! Family Ramones at Family Aguna ng Victoria San Mateo from CJ. Thank you. Wow. Okay nga Rod. Mga-comment dito programa yo boy. Ni George Dolores. Ano na. Nagkato iti. And of course, also sa rin tayo ngamin na po ato text message for name the tune. Iso nga ay save you lap tanong katagit yung message yun ta. Bura imi ngamin tap na makita mo sino timon o na apo nga aso mong bat. Di ka di ba lang? Wow. Oo. Alawon. Kasla ko matata. Another 200 pesos. Iti ipadawat mi apo. Iti makapukto iti sonata. Damdama pa kaya. Damdama pa. So nga isaga na yun. Daday nagan age address blanco pala ang tadamdama kat tiraan tayo manan abo tayo padawat iti load dito ilaang 98.5 IFM with yours truly idol June Sariales and John Mark Pastor. Kumansyon naman pa Negosyo't dita ulong ninal daw makumikong nakairwa mamong nagpintas pagtaeng nga umamin tumangad kanya hindi ka pa'y awalaw tunggal mo kwentang tinaganan siya di kagrupag nga agyaman asideganti kanibusanan aniat makunam nunyat aramid mo isot maghanap mo paisot impay mo isot impay mo aduti na kurapay lutaraon awan pa'y
Nang amon at mangibingay punok ko ng tatag. Tunggal makwentang tinagalan siya, di kagrupab nga giyaman, asidegyente kanibusanan, aniyat makunang, nunyat aramid mo, isut maghanap mo, taysut impay mo, isut impay mo. Kwentang tinagalan siya, di kagrupab nga giyaman, asidegyente kanibusanan, anyat makunang, nunyat aramid mo, isut maghanap mo, taysut impay mo. At tapay panawin mo nga agserbiken apo kadipa ay mo, kadipa ay mo, kadipa ay mo. Well, kung ano dito, i-greet ko man mga sir ni Papa nga ni Kayatan Absalon iso di OIC Municipal Agriculturist Apo iti Ili Aramon. Okay, greetings kayo from CJ Absalon. And of course, kung ano naman ni Erlinda Tabadero, watching from Seattle, Washington, request mo na Idol Jai, Uncle Berting, thank you. And kung ano ni Sheila Madriaga, good afternoon Idol, pa-shout out man amin nga taga San Antonio Sitio, Tabarok, pag-greet man amin agapilyido ti Madriaga, Ken Villegas, Idol, Lagyaman, God bless po from Sheila Madriaga. Okay, kung ano ni Marites Espiritu, hello po, pa-request po ng kantang Uray Awan Kan, thanks po Idol and God bless. And ni Mama si Mitty and Baby Tere. Ma'am si Mitty and Baby Tere. Idol, pakablao man ni Mother Ken. Father ko nga ni Norma Ken Franco Reyes. Dita to rayong, pati jay apuda nga ni Janelia. Kadwada nga, agbuy-buya. Well, thank you so much. Wan, bok, pakablao kami man. Madamatagay, tata birthday ni Uncle Marlon dito ay Toronto, Canada. Kuna na ni Mark John Navarro. Wow, happy birthday Uncle Marlon. Ano to? Sir, good PM pakablaman dito ay kulalabat, sir. Si kami nga nakikinig ipagko Belia Juan Ken Shak, sir. Salamat. Willingly or sukisok to request me. Ay, baka dito ni Ate Bell. Wow, one damdamata kansyonan. For the meantime, as I have said to Tay, here is another round of Name the Tune. Apo, round kas na ako na. So, buroy mo na namin na kita text messages, Apo. Mami Dita, one. Oh, yeah. Kaya na? Kaya na yan? Kaya na I mean, ay talaga binuranan. So, the Jay greetings, so isave you na Apo. Tan eh. Ipasend mo ulit damdama. Ayan.
talagang masapol nga minya clear tap no makita mi ti agsangpot apo nga message. So nga paspasensyan. Ket nga rod tay kunakon another 200 pesos courtesy of the gitoy apo nasisingpot nga sponsor tayo. So adid to yan. Kahit ko sumali, barang mga pagkakamotilod, nag-text kayo dito ay 0917-150-0361. Naunay. Nelly is watching, ano man natin Nelly. Shoutout ko na po amin nga tagalapas, nga agdendengag kanya, karo barakas jay tumang. Nalpas na tayo na, ay tagay kayo mo. Nya. Ating order na po, ititatatlang nga sonata. Okay, ready? Get set, go. Testing lang. Dami pang gustong sabihin, ngunit wag na lang muna. Hintayin na lang ang hangin, tangayin ang salita. Wag mo akong sisihin, mahirap ang tumaya. Dagat ay sisisirin kahit walang mapala. Pag nilahad ang damdamin, sana di mabagong pagtingin. Aminin ang mga lihim, sana di mabagong pagtingin. Bakit laging ganito? Kailangan magkailangan. Ako ay nalilito. Wag mo akong sisihin, mahirap ang tumaya. Dagat ay sisisihin kahit walang mapala. Pag nilahad ang damdamin, sana di mabagong pagtingin. Aminin ang mga lihim, sana di mabagong pagtingin. Pahiwatig, sana di mabagong pagtingin. Pahiwatig, sana di mabagong pagtingin. Iibig lang kapag handa na, hindi na lang kung trip-trip lang naman. Iibig lang kapag handa na, hindi na lang kung trip-trip lang naman. Pag nilahad ang damdamin, sana di mabagong pagtingin. Aminin ang mga lihim, sana di mabagong pagtingin. Subukan ang manalangin, sana di mabagong pagtingin. Baka bukas ika'y akin, sana di mabagong pagtingin. Pahit
mabagong pagtingin, pahiwatig. Sana di mabagong pagtingin. Okay, karubag subli kami. Kalpasan tisan pagmumanong palagip.